Magmahin ba fundasaun idane no fundasaun ne hanaran itane naran ita horiko na hoami efat berliu ita mosai mudar mahon no mahei barai fat berliu toma uhena gusul lisensa tunori tene isin ba visita kapital nori tene bensong ba fahe basrani sira nori maromak ni bensong basrani sira ya fatin sel mai beke tahalua ita ni horik fatin ni hafatu berliu ita ni hela fatin ni hafatu berliu bafo hatene kata kita hela hafatu berliu atau sarani siran bakune se ita buka ita siramai hafatu berliu visita ita nomos visita sarani sira hafatu berliu tabai dane haugus lisensa atau siksai gusi ita ni uma ita ni hela fatin ita ne kodi maromah de bensong basrani sira. Me convida Frei Alex atau basic main. Maluk sangat sebut tuan ya. O de Padre, o de Filho, o de Espírito Santo será nada. Amém. Ando convida Allen Frei Siroto atau me acompanha Reliquia Santo Antônio vai careta. Prepare ando convida Frei Tira atau bele tanya hola Santo Antônio de Lisboa por entrega a equipa. Equipa sila ini hoy. Saya start equipa ya. Start. Hormatan. Equipa paroki sisi mola notando status Santo Antônio de Lisboa por Bahia careta de persona. Antiga itu dia Prosesaun agumo primeiro careta polícia siranian tuir fali ali sira teberai tuir fali Reliquia Santo Antônio de Lisboa tuir fali careta equipa paroquial e depois tuir fali ita sarane sira hotu ita com tempo a tomar sira yaoi no frente yaoi depois de todo tuir no secondo. Balik questo intero. Fate. One sila na may kabagay
agora Belaluhu Belaluhu ao Tigray. La Belaluhu Hareta pente 50 alir sila Tigray tuir e depois acolhido sila depois Reliquia Santo Antônio de Lisboa tuir equipa paróquia amo sila madre sila depois kita sahaja sila tuir sekolah.
Nabema hamangan selamat sira, haroman baatan serang sira, nabema oras medadaw, iha gloria larang, no amin yamong amin sira, nabema teong. Ami ama, beha laleha, halo aki hahiha na ito nara, halo itan nireyu to may amin, itan nihakarang halo kuiba, iharay muda, ihalaleha. Uli haray kaya lolo yang may amin, haray terbuat manusia, Santa Maria Maropatena, Antonio, melakukan perevangelio, berbeda, ami, pas, Anturu maroma, no haroma, ba anu papa no frida. Ami amam de ihalalehang, halo ami hahi hanai tumunara, halo itanyerenyu to may ami, itanya hakarang halo tuirba iharay muda ihalalehan. Unine haray kaihan loloran yan mayami, haray perdua pamisalang, darami perdua emahalo atami, labelo si kami morba tentasaun, may buwasay ami husriat. Ave Maria, graça barakliu itabot, na maroma ko itabot diakliu, ketuhut-tuhut itabot nuang may judus diakliu. Santa Maria, maroma na ina, maromang bahay maroma, sama nyatanya salah, oras niya, oras kiriya, natubos ika tumate ay. Gloria al Padre, Bastilla, o del Espíritu Santo, y para siempre,
Si Santo, Minaro, Conte, Sinapatian, Kapin, Amin. Santo Antonio de Lisboa. Santo Antonio, kita berdumi Espiritu Atira, tulong kami at ihadokan higit ang tasang mababer diabu siranian. Ami amam de ihangalehang, halo ami hahihan na itanyanara, halo itanya renyo ko may ami, itanya hakarang halo tuirba, iharay no dar ihalalehan. Umine haray kay hanoloron niya may ami, haray kay dragon sala, idaray perdua malat ami, labeli si kami mon batentasaun, may behasay ami husiat. Ave Maria, graça barakliu itabot, na maroma ko itabot. Itabot tiap liu, keto itabot ng uang ay dudus tiap liu. Santa Maria, maroma ko Santa Maria Maropat na ina, parorambro na maromak na mangyatan ng salang, oras na beyan na kumilisi na tumate, amin. Gloria ba Padre, Consiglio, Santo, Garo, Lutuan, Sesa, Martina, na Patin, amin. Tuhan, Tuhan, Santo Antonio, Purado,
Tabot, tabot ya Dios, tabot tabot ni online Yesus ya Dios. Santa Maria maromat nenyan, maromat kembali saja salam. Orasnya dengan mata bersih kebatian. Yo ya Bapak. Lokrai dia ba malu karena sira kanal televisão Timor pos ati informa vai tabo sira katak hoje em dia 2 de junho iha Belaluhu iha atividade importante ira katak Reliquia husi Santo Antônio de Lisboa se lur vai a paróquia depois avança e halo viagem husi Belaluhu ba iha Dili e também maka iha ibangene Timor pos halo televisão vai tabo sira di acompanha atividade husi tradicional Halo, di gereja Halo, Gloria Religius, ya Santo, ini bah segala itu bagi ini bah Belaluhu bagi ya tres.
keinginan, orang yang masa perlihatkan yang salah, orang semua sebelum kita termasuk Padre Baptista, Santo, terima kasih Santo Antonio de Lisboa, orang melayani.
Itanai Jesus yo kufuan Italara ita makora Elahi tata kadokime Ita makora Elahi tata kadokime Saun sirat Santo Antonio, ami agradece baitanya bit milagres sirahotu no ami husu haraikan atau ita protese ami lorloron ya ami nyamori somas ami amam be ihalalehang halo ami hahihanai kanya narang halo itanya renyuto may ami itanya hakarang halo tuirba iharay nuda ihalalehang Orine haray kalhaloloran yan mayami haray berdua kami salam mudahan berdua emalat amin Amin.